ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم onokurajjo twalabye amateeka gano tugenda kulaba ate ku assignment eno tulabe butya tusobola okukozesaamu getwalabye amateeka begati twagala nti ennyukuta eya shadda ereetera eya sukun eno okugibuuliramu eno ebuuliramu eno tegereka noza twanga ki ng'ennyukuta emu bwetyo twagambye. So let's continue inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد تبين الرشد قد eno efa jaba dali efa nebulyamu eno tuga nti qatta nga wano. Naam قد تبين الرشد قد تبين eno ya egumira ne ta onegumira ne ra onegumira tuga nti قد تبين الرو. نعم yana الرشد قد تبين الرشد. نعم راودته نعم راودت so sirawadetu dali ikola ki ebulyamu eno tuga nti rawatuhu okategedde idhwalamu idhwa so si idhidhwa wabula tuga nti idhwalamu ahatu so si ahatotu nedda tuga nti ahatu. Naam yakulla nune ekola ki ebulya mu laamu tugamba nti yakullahunna oba yakullahun milladunka milla so si minilla wabula milladun oba olina okwakya okweka nuni muki mukafu ikhfa otwakiraba dda tugaa nti milladunk aswawa so si aswawawa tugamba nti aswawa eno ebulyamu eno aswawa kanu okiraba aswawa kanu hallana so si halilla neka nti halla eno ebulyamu eno laamu esooka ebulyamu laamu eyokubiri tugamba nti hallana okategedde afaw wa qalu tastati alayhi tastati. Naam tu'a so si tu'a wabula tu'a tastati alayhi. Naam azze tulabe awa wa naswaru so si awawa nedda tuga nti awawa wabula gamba nti awawu eno ewulyamu eno. Naam twakyalabye wano onakulejo tuga nti awawu wa naswaru ru wa naswaru min waraihim
قدم نعم تبدوا ميوا أكون توكابي جوانو كو ميوا نعم ميوا كتوكا أنتي ميوا من ورائهم من ورائهم من ينشأ لن يضر الله لن يضر نعم لن يضر نعم يضر الله لن يضر الله من نكث لن يؤخر الله لن يؤخر الله لن يؤخر الله من ولي نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.